Ekitabo ky'okutandika eshuura ya 5 oruzaaro rwa Adamu na Seezi. Eki n'ekitabo ky'oruzaaro rwa Adamu. Aha izooba eri Ruhanga yahangiireho omuntu akamuhanga naashushana nawe. Yahanga omushaija n'omukazi yabaha omugisha yabeeta omuntu aha izooba eri baahangirweho. Adamu ku yamazire emyaka 130 yazaara omwana w'omwojo orikumushusha omu muringo gwe yamweta Seezi. Ku yaherize kuzaara Seezi yamara emyaka 800 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Emyaka yoona ei Adamu yamazire yahika 930 yaafa. Seezi ku yamazire emyaka 105 yazaara Enosi. Ku yaherize kuzaara Enosi yamara emyaka 807 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Emyaka yoona ei Seezi yamazire yahika 912 yaafa. Enosi ku yamazire emyaka 90 yazaara Kenani. Ku yaherize kuzaara Kenani yamara emyaka 815 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Emyaka yoona ei Enosi yamazire yahika 905 yaafa. Kenani ku yamazire emyaka 70 yazaara Mahalaleeri. Ku yaherize kuzaara Mahalaleeri yamara emyaka 840 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Emyaka yoona ei Kenani yamazire yahika 910 yaafa. Mahalaleeri ku yamazire emyaka 65 yazaara Yaredi. Ku yaherize kuzaara Yaredi yamara emyaka 830 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Emyaka yoona ei Mahalaleeri yamazire yahika 895 yaafa. Yaredi ku yamazire emyaka 162 yazaara Enoka. Ku yaherize kuzaara Enoka yamara emyaka 800 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Emyaka yoona ei Yaredi yamazire yahika 962 yaafa. Enoka ku yamazire emyaka 65 yazaara Mesuseera. Ku yaherize kuzaara Mesuseera yaguma naagyenda na Ruhanga okumara emyaka 300 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Emyaka yoona ei Enoka yamazire yahika 365. Enoka yagyenda na Ruhanga yaabura ahabw'okuba Ruhanga akamutwara. Mesuseera ku yamazire emyaka 187 yazaara Lameka. Ku yaherize kuzaara Lameka yamara emyaka 782 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Emyaka yoona ei Mesuseera yamazire yahika 969 yaafa. Lameka ku yamazire emyaka 182 yazaara omwana w'omwojo yamweta Nowa naagira ati ogu niwe aritutambira enaku eziturikureeba omu mirimo n'okufa kubi nitukoresa emikono yitu ebirikuruga omu itaka eri Mukama yakyenere. Ku yaherize kuzaara Nowa yamara emyaka 595 ei yazaariiremu abaana b'aboojo n'ab'abaishiki. Emyaka yoona ei Lameka yamazire yahika 777 yaafa. Nowa ku yahikize emyaka 500 yazaara Shemu, Hamu na Yafeesi.